banana kubeya menene esirako omusana awakana buza Diana woba mutinde buza Tatiana abana begaza tuna babanda tusukulingaze wabona bandana uwizekala yagala banana uyasolea kwenyumba gana setulibegaza paza neba pasta tubadaza alade pale muweku banana uwizekala yagala banana. Welcome to my YouTube channel, Elisa Nicholas Sekitende. Thank you for following and watching every time. Tukyali mu bikujjuko by'amasomero agakoze obulungi mu bigezo bya USE. Eno ye St. Kizito Vocational SS Ruvule mu kibuga Masaka. Abaana bali mu kuzoleya basabula banana. Banana big big yechina kirinda uwezekala yagala banana uyasolea kwenyumba abasomesa nabo webewamu emisito gyavuddeyo dda kuleeti za bbiya ne soda uyasolea kwenyumba kana setulibekaza paza neba pasta tubadaza akademile muweku nanja kuchango ntalisa kulo weke vanessa kuchango ntalisa nawe kulo weke aisha kuchango ntalisa ago gonna masonyu ga kuyita bigezo y'emisito n'obucupa bw'olaba obuyitiŋŋana. Anti bya vocational skilling tuyina ne ba DJ. Ladies and gentlemen, swear, everybody do the swear. Hear what I'm saying, everybody do the swear. Ndio bakuba kupira balomaliyo batwala bilisebo kachimana bino joke kutwala mbiro ndio kilo kujana 00 betuli bana washe kutambuza jesu bana wamu tunda wa femu generation order mubagaga order tatugana order kolanga tuli bana say unity, because love is the only way to go now. Cross now, don't be like this.
Badijjo balaba ba MSO balaba eyo nayo skilling anti vocational secondary school. Abana besatu mwagala kayimba. Ani? Mwagala ki? Senior 3 mwagala ki? Senior 3 mwagala ki? What did you want? DJ Kaba.